Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kipolit ka Anti Narcotics Task Force ane ka ANTF jaka East Kasil District kilayo ya ka jingtip ka babnia nakanat sentian bahaga shitrik unno pra arjar arpsan hakapor kumbalai baji no paisingi kilayo kem ye ki laingut ki snar ka hidrok barjala ki basamit hakawe ka ying basa khandalat Shillong kablatip kum ka Hotel Seven Sisters yakini ki laingut ki barjala la itu kerteng kum Rahim Udin babuya ubra lai penrius nam karta bosong masa tham kim nagar patu jongkat Kachar district jong Assam uwe pat dew Akbar Ali ubra lai pues nam karta ubosong masa Haza Rigram Bazar Kachar district jong Assam bat sa uwe pat dew Sajal Hussein Haka jing talasi yakini laingut ki polit kilayo ben kurub yu drok ubakia sapu ar point san penrew gram ubla thep haki lightly ki senduk sabon ki polit klara ikini ki laingut shathanat nak banta wan panlong ye jing tokit ke babania khnang manap sai susu ye ki brew dengti ba shimti yu drugs na gini ki laingut but hagani ke ju kapor ki polit kla register case hapo ki kandon jok NDPS Act ये देखो हाँ ये जो है हीरोइन है ठीक है Чуть-чуть осознанно. Моबाइल jadi terus kita boleh di माथा से हाथ निकालो सीधा सीधा खड़ा हो इसका पर पुलिस टाइप आ रहा है ना तो ये चार्ट दिखे
ठीक है। ये चार्ट में जो ये पर्पलिश वाला ये आ रहा है ना, इसका रेंज में आ रहा है, ये इसका मतलब ये हीरोइन है सर। है इंस्पेक्टर सर, पुलिस के सामने भी हम लोग कर सकते हैं सर। तो आपके चाहिए इधर में सर्च करेगा वो ठीक। तो अब ये नोटिस है, इसमें साइन